Maya pa oras po kaya katamungan. Yabi at ala po king kaya katampanalangin ding pamilyang magpasalamat. Armando Briones and Veronica Briones and family. Dr. Ricardo de Jesus and family. Dr. Jaime Aragones. Maria Lourdes, Juan Pineda. DBA One Pint Med. Drug and General Merchandise. Den Cortez siblings, Grace, Fe, Florian, Winnie, Cynthia at Tony, kaya bering karyang pamilya, Arthur Pangilinan, Rowena Lintag, Mark Joseph Capili, Belen Laksamana and family, Mercy Dayaw, Maria Careon, Erica Batak, Zenaida Mercado, Lucia Guzman, Herbert Sampang and family, Engineer Ray Regala, Jake Sowan, Ben De Leon, Fax Angeles, Juan Galang, Lucy Torres, Faculties of St. Therese, Family of Feolalia, Joji Sarmiento and family, Almario Juan, Marie B. Lascano, Janet Terrado and family, Emmanuel Puno, Connie Bong Maranyon, Engineer Raul Canlas and family, Rusty S.T. Carewan and daughter, Dr. Lex Pineda, Arce Mirano family, Remio Mercado and family, Ruben Palma family, Povi Manarang, Pantig Baltrash family, Lordi Galang, Jean and Percy Lubong, Mayor Dimandato, Honorable Ron Irvin Dungka, Regina Trembalog, Violeta Paruli and family, Edilberto Yumulen family, Dennis Paruli and family, Serafina Calaguas and family, Leonel and Lisel Cochon, Mr. and Mrs. Mike Velasquez and family, Mr. and Mrs. Harry and Ethel Pia Mercado and family, John Stenko, Board Member Dinan and Councilor Lucky Labong, Leslie and Aldre Louis Pineda, Eric Sunglao and family, the family of late Christopher Careon, Artemio and Ludivina Balag and family, Mr. and Mrs. Danilo Olalia and family, Mr. and Mrs. Binondo Carandang and family, Engineer R.B. Sarmiento and family, Mr. and Mrs. Eugene Balagtas and family, Mrs. Gloria Sarmiento and family, I.C. Carl Sarmiento, Board Member Jun Canlas and Renz Canlas and family, Heligio Angeles Jr. and family, Adelina Marichelle, Marvin Marlon Evangelista, Danilo and Joji Sarmiento, Lourdes Pineda and family, Petronila Mantzbridge, Rodolfo and Lilia Pineda and family, Dennis and Yoli Pineda and family, Purificacion Miranda and family, JP and Tay Huico, Pasencia Timogen family, Petronila Mantzbridge and family, Manny and Eden Kapati and family, Harry and Ethel Pia Mercado and family, Dan and Eli Ignacio and family, Bining and Pidyong Kalalang and family, Lourdes David Castro, Dr. Paul Baltazar,
Dr. Paul Baltazar and family, Jose Cosme and family, Board Member Attorney Jun Canlas and Renz Canlas and family, Mr. and Mrs. Jose Between and family, Lourdes Between para kingkayang birthday, Selina Randy Marcelino, Maria Lourdes Manlolo, Nestor Magcalas and family, Aurora Lavarias and family, Leonie Des Cesar and family, Dong and Jen Lising and family, Mr. and Mrs. Feliciano Amador Jr., Resty Magsino, Luigi Miguel Magsino, Maria Fe Nugid, Jason Prado and family, Baby Jane Ohio and family, Mr. and Mrs. Mario Edita Letigio and family, Lirna Tiatco and family, Mercado Venson and family, Mr. and Mrs. Cecil and Catherine Dabbings, Deng and Armen Villanueva and family, Mr. and Mrs. Ramil Puno and family, Liwanag family, Jomar and Maureen Caseras, Christopher and Matilde Imbo, Braymart Imbo. Paraking malagwang kapaldanan di Roderick Gomez, Paulo Kenneth Naluz, Alberto Roque, Jose Cosme, Marites Elenita Cesar, Jason Prado, Mercedes Baldecañas, Maria Felicia Morillo, Celestino Vitog, Maricel Concepcion. Paraking kapagnasan dari Louis G. Gamboa, Lionel and Lizelle Cochon, Dr. Imelda David, Lita Dumlao, David, Yumul families, Dolores Timog, Marita Villanueva, Reynaldo Dizon, Catherine May Supan, Grace Ann Laksamana, Lloyd J. Ril Chiatco, Prince John Mondresa, Angeles family, Marimla family, Macabauti family, David family, Christian Joseph Paule, Alexander Gay Lerit, Christopher and Matilde Imbo, Braymart Imbo. Para karing kaladwada ring mayaw tao nga biye, Sebastian Alejandra Pineda, Nelia Peynaldo, Tang Pitong and Imang Uring Salvador, Eric Joseph Baltrash, Abelardo Argentina, Nonilo Sebastian, Carmelito Artarejos, Emilardo Yalong, Felicidad Sebatin, Coronel Loperto Dumlao, Proserfina Yumol, Dr. Felix David, Socorro David, Abraham Dumlao, Yofresina Dumlao, Beth Pascual, Erlinda Mendoza, Marcelino Mendoza Sr., Consolacion Mendoza, Marcelino Mendoza Jr., Joel Tahu, Marieta Puno Carls, Gabriel and Fe Olalia, Jesus Balagtas, Abraham Sarmiento, Aljon Rivera, Mary Niza Ibay, Jose Timog Jr., Jose Sr. and Donata Timog, Prudencio Pineda, Carmelita Pineda, Judge Herminio Canlas, Lourdes and Felix Pineda, Ambrosio Leoncio de Leon, Maynardo Michael de Leon, Oliva Mendoza, Zenaida Mercado, Lourdes Mercado, Helenita Mercado Henson, Melita Hamid, Domingo and Julita Sibug, Eladio Eulalia, Arturo Villanueva, Ertrudes and Santiago Lising, Feliciano and Rolando Geldi, Francisco, Francisca, Severino, Marianita, Juan, Gil, Ines Maglalang, Lourdes Ginto, Alexander Francis Mercado, Mary Mercado,
Ricardo Venson, Angelita Leonardo, Merlita Gueco, Al Gerald Mercado, Rosita David, Ruben David, Soledad David, Santiago and Victoria Dokot, Kambedaring Maldang Kaladwa, Kimpulgatorio, Talakad Tapo. King lagyunig pa, amponing anak, amponing banal Espiritu, Amen. ing grasya ng Ginoo tayong Kristo, ing lugod ng Dios, ating pamakiyagom na ning banal Espiritu, manatiliya kay kayungan. At keka antimurin. Darawan tayo ay kapag masusya na misa, ating pamiparangal tamo king Berhen ning Lourdes. Bata pong maging garapad dapat magmasusi, kariting banal na misteryo, sisyan talapapot pa yung gulutan, di nga tamong agawang kasalanan.
Aminan ko, King Diyos ang mapamakalulu, at kaya kayo kapatad, ing kasala kumbina, King pamisip pa mga mano, ang pampamanyapat King Marok, at King pamagtamad kong gawa, King mayap, asukat ko sanang depot. Kasalanan kong mabayat. Ulinito'y panigapo ko kanwa na Mariang Kapilanman Virhen, karing sablang anghelang pambanal, at kaya kayo kapatad, ingi panalangin niyo ko, King Diyos, aginuta mo. ing Diyos sa lubos mayupaya, pakaluluwa na katamo, at king pangapatawad na rin kasalanan tamo, idala na katamongan sana, kimbiye alanangga. Amen. Gloria in excelsis Deo. Manalangin tamo. O Diyos, o mapamakalulu, nungemo kami sopan, ala kaming arapat na numang mayap ang puang banal. Ipagkalumuke kaming saup mo, ban ikaming gaganap kaniting kapigaganakan, king kalisnisan na induning Diyos. Alupig mi ing sablang marok, akayungyungan, alang-alang mo rin, king masikananang pamamilatan. King kamilatanan ng bugto nga anak mo, Yesu Kristo ang ginomi, Diyos ang mabiyang pomagari kambemo, king kametunganing banal Espiritu, manggaman king alanangga. Amen. Pamamasang ibat, king libro ning propeta Isayas. Tumula ka, Jerusalem, makisanmetong kayo, king tulano, ikayong sablang malugod kayo. Tumula kayo,
tumula kayo ngan kambeno, ikayong sablang migpaldas kayo. Ba kayong masese, mipakabsyan king salo ng makaligayo, bayeng tamasan mitmong tula, ing salo ng maglapo king ligayo. Uling antiketi ing sasabyaning ginu, akit yu, ipayabot ko kayo ing kapayapan, anting ilog amamagus busal no, at ding pibanjan doring bansa, anting batis amasulong bubulos. King saluno kumuna na kayot pasuswan, at panirugan king kandungano. Nung makanano neng pamatulan, ning meto nga ima ing anak no, makanyanda kayong pamatulan, at king Jerusalem, karinda kayo pamatulan. Panakit yu kaniti, magpiglas lo king tularing pusuyo, at ding katawan yu, sagi walang antimong dikot. Kanita yu akilalo, king ako ingginu, sasaupan ko loring susuyo kanako, dapot karing kasalang ko, panusigat ko't ilantad ing kasbuko. Ing amano ning ginu, Salamat, King Diyos. ikaing dangalan ning balayan mi. Ikaing dangalan ning balayan mi. Anak ko, miyabiye kayo, ing bendisyon ning kakatas-katasan na Diyos, binendisyon na nakang maygit karing sablang babae ning yatu. Purian yo ing ginu, ing Diyos alina lang king banwa ampon yatu. Ikaing dangalan ning balayan mi. E malyaring makalingwan kapilanman, karing tao ing kapanaligan mo king Diyos, neng gaganakan do ing upaya ning Diyos. Ikaing dangalan ning balayan mi. Pamamasang iba't king libro ning kapahayagan. Ikit kay kanita ing meto nga bayong banwa at ing meto nga bayong labwad. Ing minunang banwa at ing minunang labwad mitdan na langini at ing dayat malat ala na yu. Ikit king banala syudad ing bayong Jerusalem, lulwalyang pakoldas banwa ibat king Diyos, makagayakya at kitman legwan. Katulad ding meto nga babaeng kakasal, amane nayo, king panyatang ning lalaking kakasal na. Dimdam ke kanita ing masika na siwala, ibat king trono, nga na, akakit ming syudadayan, kanya manok na nga ning Diyos, busal daring tao, makipamalin niya karela, ilaring maging balen na, at siya'ing maging Diyos da, Diyos ang makasawot kambera. Pulisaning sablang luwa karing matara, e na may kakamatayan pa, e na may kakalungkot pa, o pamanangis, o kaplaslub. Pablasaying sadyang labwad ating sabyang bagi at tsukaya alanangan. Ing makalukulok king trono nga nang migsalita kanita, ngeni, ibayo ko ing sabla-sablang bagi, at sinabi na pakanako, isulat mo ini, paniligan niyo yung sablang sasabyan ko, at may paltutungan. Ingamano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Talakad ta. Hallelujah, 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 Hallelujah.
ginumantabe ke kayo. at keka antimorin. Pamamasa king maya pabalita agpangkang San Juan. Ligaya keka o Ginoo. Katlungaldo kay Batnanita, mi kakasalan ka rin ka na Galilea. Igimanang Jesus at iyo ka rin, Jesus at dingalagad na may kumbirala naman makipagkasal. Kegisa ng langalak king kasalan, imanang Jesus sinabi na kaya, kepaltan langalak, babaye, bakit kako mo sasabihan yan? Ing oras ko e pamiras, nga nang may kibat Jesus. Imana sinabi na kanita, karing magsilbi, daptan nyo, ing nanong sabihan na kaya kayo, karin at nga na matapayan na darapukanan king danom, gagamitan king pamanos akahugalyan da ring Hudyo. Balang tapayan, may kakalaman niyang 4 hanggang 6 at tukong danom. Jesus nga nakaretang magsilbi, katmon nyo lang danom ding tapayan, kitmon na lang danom, halos maglapo laring tapayan, ngeni sumalok kayong ditak, nga ng Jesus karing magsilbi, idalayo king manibala kaniting bangkete, delara kaya at tikmana iting danom, amegi ng alak. Uling yan nakamalayan nung numeni bating alak, ding magsilbing sinaklong danom, ilamong bukod makibalo, ining manibala king bangkete, inahus na ing lalaking kinasalat nga na kaya. Ninumang magtauya pag nang mumunay manyaman ay alak, at potang dakal na laainom ding bisita, kanitara iyapag ing alak amay na klase. O ba't ika, ngini mo palege iting manyaman ay alak, itiya ing mumunang dili, karing makapagmulalang waga, aldepatan ng Jesus, at iti merapatya ka rin, kana Galilea. Karin alintad, ingupayana, at dingalagad na sinalpantayala kang Jesus. Kay Batnanita, Jesus dinuslusne Kapernaum, kami ng imana, ring kapatad na, at dingalagad na, dapot mapilan lamong aldo, menatili ka rin. Pakamalan ko kang Kristo, ing maya pabalita, ning kakatang kaligtasan. Kapurian keka o Kristo. Bala ko po, miligtas na akong pamaghumilia. Migpresentay Father Mon mamasa. Yes nga ako. Bala ko, kaya lagay ka na ako notebook. King Ebanghelyo tapong ni kaniting kapista na ning Berhen ning Lourdes, miyabiya po kay katamo ing Ebanghelyo na tungkol king meto nga kasalan, na wedding party, na kasalan ka rin king Kana Galilea. Jesus ang poding kayang kayabe, ating kakaluguran, ating kayang disipulo, are guests in the celebration. No? Bisita la kaniting kasalan at timurin, may kumbirayan mo naman, ing Berhen Maria. Magsayala, kasulo ko yung pa magsaya. Pero, biglang dintang, ing meto nga abiria, na iwasana ning ninumang magtawu. O ing meto nga hosting, meto nga party. Na po, a nightmare come true for every party host. Nanoy po iting abiria nga iti, yapintang, katakutan tang malyari po tang magtawu tamo, yapining makorilyo tamo. Itang kagisangan tamo. Ne? Ating kapang bisita, ala na kang iyapag. Inyapin kay, mo na balo,
nung nanuing gamusan mo. Ne? Inyapin ng kay king baryo kin diladilya, asaksyan ko na po ini eh. Ne? Inyapin pulit ang maka-display king lansena na iapo ko po enoboring papakan ke kami uling state side la nga na itang spaam ang puwetang hormel na corn beef mapilitan na pong pabuklat uling lano pong iyapag. Ne? Pero alis ngayon pong kasalukuyan saguli po makayahus ka, di ba? Saguli ma-grab kang pong kay mapag-order ka. Pero king kanita li tepotang dating nga birang IT maragul ka marinayan. Neng kay pagtistida ka pa rin alawa, lemo na, may kurilyo lala nang yapag nga nasasabi. O ito po yung milyari, king kasalan na lugar nila Jesus, ang poding kayang alagad, ang po yung Birhen Maria. So Mary, ever helpful, decides to come to the rescue. Ne? Mapanyaw, dinapit niya para sumaw. Then, lepitane, ingkayang ianak. Pinisinta na ining problema na makalunsdarit ang kinasal o kakasal. May kurilyula, kegisan lang alak. Nano po yung pekibat na ning ginutay sa Kristo. Babae, pabren mo, padintanging oras ko. Nga na po, ne? Babae, pabren mo, padintanging oras ko. Woman, my hour has not yet come. Nyapin masalang masala, ining pekibat na ning ginutay sa Kristo, maragulyang, no. No. Ne? Padinatang ing oras ko, nga nang sinabi, dahil pong gewa na ning indong berhen, wala mo may pakarineya. Ne? Arapan dareng alawang bisita, o ting pekiban ng Jesus. Babae, pabren mo, padinatang ing kanakong oras. A big no. But what does Mary do? Instead of walking out of the party, ne? Instead na mig-walk out ya, siguro nung itamo mo siguro, mag-walk out na, o ya, bagya-bagya, lumuwalta na kitang kasalan, may pakarinita mo wari. Pero ali, in Birhen Maria, instead of walking out of the party and go home, muli niya mo. Then karin niya magmukmuk o gumaga. Na nung gewa ng indong Birhen, she stays. May natiliya at inutos na karening magsilbiking kasalan, do whatever he tells you. Gawan you na naman ing pagawa na ke kayo. Kaya her wisdom and patience pay off. Po may sayang. Na ining kapag kabibabata na ng Dumberhen na antimong metong malugod na indu, balo na ing anak na napabren ini pong problema. Taga pong pakibatan o gawa na sumaupiya ing kayang anak. Inyapin, we are told that Jesus eventually turned 6 stone jars of water into wine. Apayal yan. Balo na po ningin dumbirenta, menatiliya. Mi batayang menatili, uling panaligana, salpantayana na ing anak na, naabatang gawang mayap o sumawap ka ring mangailangan. At tutupin, migkamali ingin dumbirhan. Gewana ning ginu, dening danum, gewanong manyaman na alak. Gewane, ingmumuna ng mala, karing king Kana, Galilea. The first miracle of Jesus, turning water into wine. Nung lawentamong pingatamong karanasan, for us we all know, even in the best of marriages, na po, there comes the time where the honeymoon stage ends. Diyan pong pekabongga-bonggaming kasalan, the best of marriages, na po, pero po tuklo nang hanapin tang
oras aranasan da na ing tunay kulay ng pamiyasawa, mayari na po itang honeymoon stage. Balutan naman po, siguro rin, aliwa, di nalalama kanyan po itang honeymoon stage. Saga pong, lalo na po itang bayo ko pong miyasawa. Balo mong balo po rin bayong miyasawa, nga sasabi, mga nanula, sweet lapa. Ne, uy, siguro bayo lang kasal rin. Bakit? Balo mo, lemo sweet lapa. Holding hands lapa. Ne, leme makatay dya pa, yung lalaki kayong babae. Di ba? Makanyang po, patang honeymoon stage, patang mumunang bulan, bubula papanwa. Makanyang po, anak kayo mo, ano ka-sweet pa. Maglakad na rin may asawa, holding hands. Kaya ba't nung matisod niya po yung babae, kana po yung lalaki, babes, kami na sakit, kaliksi, kalit ka na rin bato nga rin, nga mong sasabi. Ne? Pero potang oras, daratang po itang kapag subukan ng pong problema kayong biya pa mi asawa, nang kaitang yumo, milalako, bagya-bagya. Tatabang, nang kayo maging matabsing. Na po, itang dating sweetness, milalako. Na dating maglakad ko ang holding hands, nang kayo, yung lalaki ngayon, itatapos na kayong gamat ng babae, nalano ka na, marine, nga mo sasabi. Diba? Uya naman po tang metisod dati, sabihan na ng lalaki, babe, siya kami na sakit, kalat-kalat sa ating batong areni. Pero po tang lanita sweetness, nasabihan na, po tang matisod yung babae, mula-mula ka kasi Kamu sasabi, di ba? Makanyan mo naman, daratang imbiye pa mi asawa iti. Nang kay tang sweetness, milalako. Nang kay tatabang, maging matabsing. Makanyan mo naman po, even in our lives. Even in the best of lives. Kasalesing biye. Diyan nanapin, sakto kami milalabas kanyaman nga mo. Abiyabe kami. Pero bigla namong mika abiriya, mika problema. Na po. Ita mo po kasalesen na ng biye. Dat bigla namo pong datangining pandemyang IT. Biglang may bayat, biglang may sakit, bala mo, mila ko yaman o yumo yung biye, maging matabsing o meding matabang. Na po, nang kay po, ining danom ning biyeta mo, misamutan niyang luwa. Diba? Daratang po ni kim biyeta mo. Daratang kapag subukan, problema, kim biyeta mo. But my dear brothers and sisters, that when that time comes, do not lose heart. Daratang la rin. Na po, sangkap na ning biyeta mo, rin kapag subukan kimbiye. Problema kimbiye. Abirya kimbiye. Pero po ang datang lareta, eta mo masira lub. Eta masira lub. Eta pa'y sira lub. Let us learn from our blessed Mother. Mabiyasa tamo, kitang indong berhen, naking ebanghelyo, ikitamo. Adwang bagay, impede tamong pulutan o tularan kim Birhen Maria. Muna, wait. Mabiyasa tamong manenaya. Wait as Mary waited, even if at first Jesus did not seem inclined towards granting her request. Minahiya, mi bataya, ing Birhen Maria. Andiyan itang pormer bala mo, alam pakibat o alam buring pakibatan ng anak na ining problema. She waited and kept her faith in her son. Menenaiya at penatilyana, ing kasalpantayanan, ing kapanaligana, king kayang anak. Na pakibatan na mo rin, ining anak na ining kayang kayadwanan. At dindamtamo pin, she waited and kept her faith in her son, pigkalubnan ng Diyos, ing kayang adwan. Gewana ng Ginoong Jesucristo, ing kayang mumulang mala, andyang epa panahon. My dear brothers and sisters, we are called to do the same. Learn to be patient. Hold on to our faith. Ano man mo naman po, maraling aliwa, kababayat na ano po, magadwang banwana, ining pandemya. Baka matitikal na rin aliwa, bisa nang sumuko rin aliwa. Pero, kalupan ng Maria, maninaya tamo, hold on to our faith.
kalawat tam kita kasalpantayanan. Napanwalan tam na misa naldo, abe-abe talang lako, at yatsatala, reni pong face mask tamong areni. Very hopeful tamo. Kaniti pong masanting na pong balita ng Father Atriaco, ini pong katamong kabalen na pari na Dominicano. Ne? Ngayon pong ang launa tinya pong talk about from pandemic to endemic. Ne? Very hopeful ya po. Very hopeful ya na this is the beginning of the end of this pandemic. Ne? Hopeful tamo, manalangin tamo, panatilian tamo kalawat kitang kasalpantayanan. Isundo tayo po mo rin po, learning healthy protocols. Pero kambe na po ning matibay kasalpantayanan, panayan tamo, misinal dopin, bitinan kalunasan at kawakasan inting pandemya. Be assured that in time and only in time, God turns our stainless water into the sweetest wine. Maninaya, mibabata, kalawat kasalpantayanan, ing Diyos pagkalub na pumurin, na iting matabang ang matabsing na karanasan tamong yan ikimbiye. Indanom ning biyang iti, maging yang mayumong alak. Okay? Like Mary, wait and keep faith. Keep our faith in God. Kadua, as Mary suggested to the servants, do whatever it tells you. O ito po yung tiro na. Ito yung sinabi ng Maria Arene pong magsilbiking kasalan. Gawan niyo ing pagawa na kaya kayo. Makanyan mo naman po bilang talasalpantaya. Do whatever Christ tells you to do. Like Mary, always be obedient to the will of God. Kalupanan ng Birhen Maria, parito pa muring maging mapaminto king kaburyana ning Diyos. Always a yes to God. Always do the will of God. Always do what it tells us to do bilang anak na ning Diyos. Okay? Sana po imbiyeta mo, always a yes to God, yes to the will of God. Imbiyeta mo, maging iyang kalupanan ng biyena ng indong Birhen Maria. Her fiat, her yes. Makinya mo naman pong itamo, sana imbiyeta mo, maging lang alananggang wa at tangu king apong Gino. Napinin ni po ing challenge kay katamo. Atita Kenny. Makapandemya, pero mula kita pong magnobena, saksi ko po, uling manalbeko, uli pong parating pong makakay Kenny king asol. Uli pong ating kong maldebusyon nga pong Lordis. Adoldo, sisimba. Lalawin ko po, karakal. Andiyan makapandemya. Saksi ko po, inya pong alapang pandemya. Inya pong 4 abanuan po ang lumbulan ko pong Dr. Kenny. Taga pong king oras sa ini, taga pong kamunan tao. Malipopkin ka rin tao, wari. Karing magdebusyon, king indumberhan. Napisana, ini po yung challenge kay katamo. At Tita Kenny, magdebusyon king indumberhan. Nga pong Lordis. Pero sana, palalaman tamo, ing debusyon tamo, kaya. Balo ko po, miyari walang paralan, expression nga gagawan tamo, kipa magdebusyon tamo. Ating magnobena, ating patilagyuda, uling pa magdebusyon, lalagyudo rin ka lang anak, kangapong Birhen Lourdes. Di nga liwa, misunod lang imalan ng apong Lourdes. Inya po nga tiketi, bala Sabado, saksi ko, akin mo po yung misunod imalan ng apong Lourdes, apre nga lang pabindisyon babat ng apong Lourdes. As expression of their devotion to the Blessed Mother, Our Lady of Lourdes. Tepo, miyaliwa pa na pamigpasyagta mo kin devotion. Balang Sabado ring aliwa, balang per Saturday, daraywan mga di, manyanding kandila, arapana ning indumberhen. Ano waran tayong pamamilatana, her healing intercession. Pero, ini mo naman po yung panagkat kay katamo. Kalupan na po din na pong misang king meto nga pari. Ingkatang debosyon, palalaman tayo, gawan tayong metong abokasyon tamo kimbiye. Maging kalupa tayo, Birhen Maria, na duduko, humility,
Ito po yung meto nga merito ng Birhen Maria. Duduko. Humility. Kita milyari king kasaling kanineya. King kana. Ne? Pepa ning kayong kababanlub. Mig maktul. Mig walkout. Ne? Mig makapangbaba ng tingapamurin. Ining inaamano na ning kayang anak. Duduko. Mamintu. Obedience. Do whatever it tells you. Then, katlo, tatango. Yes, fiat, king kaburyanan ng Ginoo. Wait and hold on to our faith. Yaping kapatad, iniping panagkat kay katamo. Palalaman tayong debosyon tamo, ingin dumberhen. Uling kontor lalalaming debosyon ta ingin dumberhen. Lalong lalalam kasalpantayanan tamo, king apong Ginoo. Ewari nga na, balayan, malugod kang Maria, balayan ang malugod kin Diyos. Uling kontor, magdebosyon tayong Birhen Maria, kontor nakatamong tatayid, papunta king kayang anak. Nyapin, ining panagkat kay katamo. Kalupa ng Maria, in bietamo, gawan tayang biye na duduko, mamintu, tatango king apong Ginoo. Pasibayo, imbietamo, gawan tayo, biye, aduduko, mamintu, tatango, king apong Ginoo. Amen. Alakad ta. Ipasyag tayo po, ikatakasalpantayanan, Sa salpantaya ko, King Diyos, ipanglubos mayupaya, linalang king banwampon yato, at kang Yeso Kristo, ang anak ng bugtong nga ginuta mo, pengagliking upaya ning banalay Espiritu, mibait kang nwa na Mariang Birhen, lina sa lalam ng upayang Poncio Pilato, mi pako king krus mete at mikutkut, tinipaya ka ring mete, king katlungaldo sinubliyang mebye, pepay ta siya banwa makaluklok wananin Diyos, ipang lubos mayupaya, ibat ka rin magbalik ya naman keti, ban mo kum ka rin mabiyampong menga mate, sasalpantaya ko king banalay Espiritu, king banala kapulungan katolika, king pamisamakding banal, king pangapatawad daring kasalanan, king pangasoblirang mering mete, at king biela nangga. Amen. Ginong Yesus, tegulaling ng lubos ing sarinakeka, ning nuwan na Birhen na indumo. Aya po sa mo naman sana yung kasalpantayanan, apepasyag na king pamisip, amano ang pong dapat na, ngaming manalangin. Ginoo, tuparan mo, ing kaburian mo kay kami. Gino, tubaran mo, ing kaburian mo kaya kami. Ginong Yesus, King Maya, pabalita mo. Panagkat mo yung kasalpantayanan na tinggap mi, King Binyag ang pongkumpil, dapat talos sa meragol. Idake mo kaya sana, King matatag ng kasalpantayanan ning banal mong indo, ipanalangin mi keka, o Gino. Gino, tuparan mo, ing kaburian mo kaya kami. Gino, binaming pagmulalan ing kasalpantayanan ning indo mo, inyawsan miyang indumi mo naman. Ibiya mo sana yung lugod mi tagulaling king sarili mi keko, anti mo yung depatano, ipanalangin mi keko, o Gino. Gino, tuparan mo, ing kaburian mo kaya kami. Ginong Yesus, ibiya mo sana kaya kaming tetagantuki, karing bakas ng indo mo, ating tiwala, karing mamuntukan ming espiritual, ipanalangin mi keko, o Gino. Gino, tuparan mo, ing kaburian mo kaya kami. Ginong Yesus, ibiya mo sana kaya kami, antimonong makanano mong binyekang Maria, at karing minunang Kristiyano, ing katapatan, king pamakirake, king metong at tinape, ampong metong akalis, ipanalangin mi keka, o Gino. Gino, tuparan mo, ing kaburian mo kaya kami. Ginong Yesus, pagkalaman mo lang kapaldanan, dingating kapanandaman, alalapit keka, dinan mo lang kasnawan ding pakakalulo, at aslagan mo la king bielanganga, ding niyangong biyeming kapatad, ipanalangin mi keka, o Gino. Gino, tuparan mo, ing kaburian mo kaya kami.
Ginong Yesus, Imbirhen Maria, binyanang sarili na, ating sablang at tsukaya, banasiwana ka king mitmong katapatan, ipagkalub mo ing grasyang salpantay kami keka, at imoing depatana, banapagsilbiyanda ka, ating kaparaming tao, at imoing gewana, keka bana ning biyana. Tinganadwan mi, kilagyo ng Kristong ginumi. Amen. Kapatad, ing dulang ning Ginoo makasadiyane, manalangay ban kaya tamong daon matanggapya, arapaning Diyos sigpang mayupayang tutu. Tanggapan saning Ginoo, itindaon ka ring gamat mo, kingi kapore ti kaligaya ning lagyuna, kingi kasaplala tamot ning mabilog ng banal a kapulungan. O Diyos sa igpami, makaibiyasa ng maragul at etagan ng loob kay kami, ing pamikatawa ng tao ng bugtong anak mo, at tiningking pangabait na, eya may bawas ang linang, nune bagkus siya pang lalong ipabanalan, ing na dindong berhen, idayo na sana, kaya kaming sablang dungis ng kasalanan, papalyaryan na lang makatula kaya ka, dating iyang pang mi, tiyaduan mi, kilagyo ng Kristong ginumi. Amen. Ing ginuman tabeya kaya kayo, At kekaan timorin, yat nayo ring pusoyo. makayat na nalaking Ginoo. Pasalamatan tayong Ginoo a Diyos tamo. Iti karapat dapat at matulid. Tunepin, karapat dapat at matulid. Sukat ang pong makakabos, impuriya ng pong pasalamatan da ka.
kapilan man ang pongnuka rin man, o igpa, Diyos kingalanang lubos mayupaya, ating purian, parangalan, ang pong ibulalagda ka, kaniting pagmasusyan niya, ingkapestan, ning na Birhen, kapilan man, Indu, uling pengagline, ing anak mong bugtong, kingupaya ning banal espiritu, at samantalang may bawas sa linang, ing pangabirhen na, bait na iketiking yato, ing sulong alananga, Isu Kristong ginomi, ulinita, kambering sablang kauro, ding banwa, daladit mi kayang ligaya, alantok ng ngaming kakanta. Ikapining banaloy pa, ikaing sibol ning sablang kabanalan, ulinitay panigapumi, itugtugming espiritu mo, at imong titipang ambun karating ayin, ban pabanalanala at para kay kami, gawa na lang katawan, apong daya ning ginuming Yesu Kristo. At atandanan mi pa, kanitang beg mi panganiyayaya, at bayo na kusang lub dinaw ning Biena, kimpa may lasa, apong kamatayana. Kingwane ing tinape, pepasalamata na kat pinuri, piraso na ing tinape, diwang ne karing disipulo na nga na, kwananyeti, ikayungan at kananye, uling iti ang katawan ko, namidawon para kay kayo. Makanyan mo naman kay badingapunan kingwane ing kalis. Pasibayo pe pasalamatan na kampong pinuri. Diwang ning kalis karing disipulo na nga na. Kwananyeti, ikayungan, at minum kayo kaniti. Uling iti ing kalis ning daya ko, ing dayaning bayo, ang ponglang kantipan, na mibubu para kay kayo, ang po paring sablang tao, bankanita, ipatawaran la rin kasalanan, dapto nyo iti, king pamigagan na kayo, kanako. Mahulaya ing misteryo ni kasalpantayanan.
yangin, ing gaganakan mi, umapakalulungig pa, ing kamatayan ng pong pangasubli ng mebye, daraw miya kekay ting tinapen ing biye, apo ing kalis ng kaligtasan. Layon ming pasalamatan keka, impepaliarian mo kaming matampang talakad harapan mo at sumuyo keka. Ikami nga sanang misulusulo king katanang pong daya ng Kristo, tipuna na kami ating metong ning banal na Espiritu. Ganakan mi o ikpa, ing banal na kapulungan mo, ang makalaganap king meto yato. Bang mi ganap king lugod, kambiyan ng Francisco, ing Papa mi, at ti Florentino, ing Obispo mi, at ing sablang pari, ang pong diakono, at ing sablang susuyo king kapulungan mo. Ganakan mula naman ding kapatadming minuna ng tepaynawa, king pihong kapanayan ning pamanyubling miye. Lalong-lalo na ding kapatadming ipanalangin at gaganakan kaniting misa. Idala mula at ding sablang mayamo na biye, king pakalulu mo, ketang masalang arapan mo. Pakalulwan mo kengan, gawan mo kaming ang karapat dapat magkamit king biye alang angga. Ban kambening no na Birhen Maria, induning Diyos, kambenang San Jose, ing esposo na, kambening no ng apostol, at kambenang San Bernardita, ning Siburu, ampon ding sablang banal, ang bibiyebye kalugod-lugod keka, king kekaban ding panahon, apurian ampon apaligayan da kasana, king kapamilata ng Heso Kristong anak mo. King kapamilata ng Kristo, kambenat kaya ipangmayupayang tutu kaguming Espiritu Santo pupurian dakat parangalan manggamat kingalanangga pupurian dakat parangalan manggamat kingalanangga. Ngini po manlain taking pa, kaning amanong tiro ning Ginoo, kaya katamo. Kami, ing kaya
Ikabos mo kami king sablang Maroko, pa, malugod mong pagkalub, king kapayapan king panahon mi, bangking kasopaning kaya kang pakalulu, mitimawa kaming parati, king pamanalipan ng kasalanan, at mikabiyos kami nga lang kasasagkulan, ing sablang kaligaligan, kabang panayan ng pampagsadian mi, ing panyatan ng mong ligaya, ning talapangabos ming Yesu Kristo. Uling kaya kaing kayarian, nating kayo payan, natin ligaya, manggaman king alanangga. O Diyos sa ikpami, ing ginuming Yesu Kristo, sinabi na karing apostol na, ing kapayapan na lakuan ko kaya kayo, ing kapayapan ko yung babiye ko kaya kayo, e mula sana babaligdan ding kasalanan mi, ngunay kasalpantayanan, ning banal na kapulungan mo, apamayapan ang pambilugan, agpangking kaburian mo, ikang mabiyet, magari, manggaman king alanangga. Amen. Ing kapayapaning ginuman at sa kapilanman kaya kayo. At keko antimorin. Yang pangtaya po yung kapayapan, king metong at metong. Kapayapan po, kaya kayo nga. Kapayapan naman. Niyo, ing kordero ning Dios, ning lalakoy kay kasalanan ning yato, nuwan la ring mayaw singapunan ning kordero. Ginoo, ako matampang tanggap keko, dapat yagkas miya nga mano mo, kumayap na ako. Dapat ng Espiritu wala pa makinabang. Jesus ko, sa salpantayanan ko, kingatyo ka king kabanal-banala na sakramento. Kaluguran da ka, maigit king sablang bagi, at pagnasan ko yung tanggapan da ko. Dapat Paulina ni ngening penandit, era katanggap king sakramento. Umeka mo man espiritual kening puso ko. Kakaulanda ka bala mo mawari at tsuka ka rin. At pakisan metong keng lubusan ng sarili ko keko. E mo sana pa yung tulot kapilan man, imikawani ko keko. Amen. Puso ko
Sauhan mo kami, Birheni, Karetika, ng langis, ikapaldanan. Sauhan mo kami, Birheni, Karetika, ng langis, Nasabi hayabo, inkapasalamatan, meranggang at lisi, ikang menirakan, king grasya, tinggapi, tunekek ipanwala, uli namin hukom mo, haling pag Nabalikan mo kami, lalo langit sa lunan. Ang Jesus, ilapit mo, at kami itangan po. Sauhan mo kami, O Birheni, Karetika, sa kamisa, ikapaldanan. Sauhan mo kami, O Birheni, Karetika, ng kamisa, Panalangin king Birhen ning Lourdes. O kapilanman Birhen na kalinis-linisan, induning pakalulo, kapaldanan ding masakit, santungan ding makasalanan, kalapamatula ka ring maliligalig, balo mo yung kanakong kailangan, yung kanakong kaligaligan at kasakitan, lawan mo kumit mong pakalulo. Inyong pepalit ka king groto ka rin Lourdes, keto laming gewang suging santuario, iba't ka ring payabot mula, dingke kang kasaupan, at dakalamang masakit na kinayap, ka rin kailang panandaman, kaladuat katawan. Inialalapit kong mitmong kapanaligan, banaduan ing pamamilatan mong indo, o indong kalugod-lugod, panikwanan mo sanang mipagkalub ko kaya duwanan, ating kapasalamatan, karing saup mo, panikwanan kong makitulad, king kang kabanalan, ban misanaldo, makapakirake ko, king kang ligaya. Amen. Amen. Igpami, tikabanwa, misan baning lagyo mo, datang kay kaming kayarian mo, ipamintuan ning lub mo, kaya tisulip ang tibanwa. Ing kakanan mi king aldoldoy, biya mo kaya kami king aldongeni. Amponin patawad mo kaya kami ding sala mi kaya ko, ating pamamatawad mi karing mi kasala kaya kami. Mga mo kaya pay Saul kintukso no na ikabos king marok. Bapo Maria, mit mo kayong grasya, ginon Diyos to keka,
nuwan ka karing sablang babay, manipanaman yung bunga tiyan mo, Jesus. Santa Maria, Indo ning Diyos, ipanalangin mo kayong makasalanan, ngayon at king oras ning kamatayan may. Amen. Ligay king pa, ampon king anak, ampon king banal na Espiritu. At imo'y sadya ng ligayo, iba't king kamumulan, ngayon at kapilanman, manggaman king alanangga. Amen. Luklok kayo po sagli. Maya pagat panapon po kaya katamongan at happy fiesta po. Pasalamatan tala mo po rin kaya katamong Mikiabe, kaya katamong Banal na Misa. I-Reverend Father Paul Velasco po. Palakpakan tayo po. I-Reverend Father Emil Giao po, King San Agustin Parish. Palakpakan tayo po. I-Reverend Father Mon Torres po. I-Reverend Father Alfred David. And of course, impong kaya katamong Rector, 4 years and 3 months kanita, alang-aluwa, I-Reverend Father Edgar Pandilio. Palakpakan tayo po. Ditak mo pong paganakat kapabaluan, kaibat na po ning misa, isaraya po yung pisamban para king disinfection, ala pa mo pong lulub. Kaibat na po ning alasing kong misa, tukiya po yung motorcade, at paganakha mo rin po kareta pong bisang magpasulod at pong magbalanya, kaibat na po ning misa, itina po yung tauling pamaglanya at pamagpasulod. Kaibat panimunan niya pong among garu ing pamaglanya at pamipasulod kita king matwang santuaryo. So dakal salamat at happy fiesta pong pasibayo. Manalangin tamo. Iabay ko po kay panalangin niyo mo naman po na manatili ko pong esposo na ninggino. Magmasusi ko po ngayon king akong 27th diaconal anniversary po king Aldoyti. I was ordained February 11, 1995 po. Manalangin tamo. O Diyos sa igpami, ngayon tinggap niya ing maligayang sakramento, pagkalaman mo kesa na king pakalulo mo, bani kaming mitutula, kikapigaganagkan ing Nuana Birhen Maria, ang po king pamakiwangis mi kaya, mangin tulid king maging talasuyo, ning misteryo, ning pangkabos mi. Tiyaduan mi kilagyo ng Kristong ginumi. Amen. Ing ginu manatili ke kayo. At kekan timori. Bendisyonan na kayo ng Diyos, ang mayupaing tutu, ingigpa, ating anak, ating banal na Espiritu. Amen. Amen. Ing misa daon tane, umena kayo, king kapayapan. Salamat king Diyos. Magrasyang panapon po kayo man. Happy Fiesta, Birhen ning Lourdes. Mamendisyon niya po yamong data pong bisang malakwan. Papa po mama ko, mamendisyon la po.
libreng kandila.